Pamirsa penataan para pedagang ring wewidangan Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kekantenang, Mewah, Kemargiang. Santukan penataan inucap dengan nangiang pikobat sane ngawinang pemerintah iri yatnya pisan ring sejeroning ngambil putusan. Indike inucap kewedar ring peruman sane kelaksanayang ring kantor camat Kuta. Paruman sani kamiletin oleh para bendesa adat, lurah, organisasi perangkat daerah OPD, sani mapaiketan miwah Satgas Pantai Kuta Ngawadarang, indik kahanan Pantai Kuta sani cemer. Sekadi ring penataan pedagang gerobak sani kasiaka yang pemerintah, sekadi sani sampun kacumpuin, siki gerobak wantah side keanggen oleh asiki pedagang, nanging ring lapangan, Krama sanin wenang gerobak ngadol malih gerobak inucap majang langkungan siki diri pedagang tiosan. Sani ngawinang akeh pedagang sani madolan ring dura gerobak sani sampun kasiagayang. Napi malih ritat kala pandemi COVID-19 sani madolan ring trotoar rauh mangkin pindah madolan ke pantai. Pedagang sani nenten urati ring kebersihan mejanten ngawinang wewidangan irike cemer. Bendesa adat Kuta Komang Alit Ardana Matutang pikobat inucap. Nanging paiketan dane durung sida ngicenin setelah pemargi sentukan status aset penataan Pantai Kuta saha perjanjian kerjasama pengelolaan durung tinas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Badung taler kagiat ring kuentenan pedagang rauh mangkin kantos yang ngatus saking sadurungnyani wantah 300-an pedagang. Punika mawinan Dinas PUPR pacang rancang ulang penempatan gerobak kreatif ring Pantai Kuta. Gerobak sane melakar saking taru pacang kagenahang ring kelula spot kuliner ring pantai. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Badung Ana Agung Rama Putra Mausang, sujatin nyani samian gerobak patut kaanggen oleh para pedagang. Nanging ring lapangan ketar kayang wantah kali 10% sani kawigunayang. Raris sani lianan wantah nganggen genah madolan ipun tur kawowohin oleh pedagang tiosan. Daning wadarang taler gerobak sani kasiagayang sawetara telungata gerobak selantang Pantai Kuta kantos sekeh. Munggah ring proposal penataan jarak pantaraning gerobak katanyane 3 kantos 5 meter. Paiketan dani taler nugesang ugar-ugar punike sampun kacumpuin nanging kantun ngarepin pikobat santukan wenten pawawahan pedagang. Agung Rama Mausang gerobak kreatif sane nenten kaanggen pacang kapindahang. Raris sane sampun kaanggen nanging genah nyani iwang mejanten pacang karelokasi. Wantah dane nenten latarang wilangan pasti kuentenan gerobak sani sampun merelokasi. Parwata Bali Pos Nguningayang.